Zero TV. Amahoro y'Imana ku bakurikiye Munezero TV, tukaba tuje mu makuru y'imikino yo kuri uyu wa kane tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, kwezi twaba turimo kugenda tugusoza amakuru y'imikino arimo agenda avugwa no mu Rwanda haravugwa ibiki muziko shampiyona yagiye ihagarara yaho izagaruka nyuma y'icyunamo tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane, ariko imikino yo kwishyura mu gikombe cy'amahoro ejo yarakomezaga wakibaza ati ejo byagenze ute. Dore ku mukino wa mbere wagendaga uba ku munsi wo kuwa kabiri, aho ikipe ya Marine Football Club yakinaga n'ikipe ya Nyanza Football Club. Marine yakiriye ikipe ya Nyanza Football Club, muziko mu mukino wa mbere Marine yakiriye Nyanza yakiriye ikipe ya Marine Football Club, aho byaje kurangira Marine yitsinze igitego kimwe ku busa. Umunsi wo kwa kabiri Marine yakiriye Nyanza Football Club, nawe birangiye nayo yitsinze igitego kimwe ku busa. Aggregate ne ibitego bibiri bya Marine Football Club ku busa bw'ikipe ya Nyanza Football Club, aho byaje kurangira ikipe ya Marine ikomeje mu kimwe cya 8 katishije ikigiye kuzajya gukina kimwe cya 8. So umukino wabaye kuko ku munsi w'ejo ikipe ya Bugesera Football Club yakiraga ikipe ya UR hariya mu Bugesera, birangira ikipe ya Bugesera Football Club itsinze UR ibitego bitatu ku busa. Mu mukino wa mbere UR yakiriye ikipe ya Bugesera Football Club, Bugesera yitsinda ibitego 6 ku busa. Ubwo bivuze ko aggregate ni ibitego 9 by'ikipe ya Bugesera Football Club ku busa bw'ikipe ya UR. Bugesera ikaba yaragiye ikatisha itike yo kuzaba ikina icyiciro cya kimwe cya 8. Ikipe ya Espoir ku munsi w'ejo kwa gatatu yakiriye ikipe ya La Jeunesse, aho byaje kurangira ikipe ya La Jeunesse banganije igitego 1-1. La Jeunesse yasanze ikipe ya Espoir mu rugo ibasha kuba bagenda banganya igitego 1-1. Umukino wa mbere ubanza ikipe ya La Jeunesse yatsinze ikipe ya Espoir ibitego 3-2. Ubwo ne aggregate y'ibitego 3 bya Espoir Football Club kuri 4 bya La Jeunesse. La Jeunesse ibasha kubigenda isezera ikipe ya Espoir ku giterane cy'ibitego 4-3. La Jeunesse ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho kimwe cya 8. Ikipe ya Gasogi United ku munsi w'ejo yatsindaga ikipe ya Heroes ibitego 3-1, aho mu mukino wa mbere ikipe ya Gasogi United yatsinze Heroes ibitego 2-1, birangira ari ibitego aggregate ari ibitego 5-2 by'ikipe ya Gasogi United kuri 2 by'ikipe ya Heroes. Gasogi United ikatisha itike yo gukina kimwe cya 8. Ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo yakiraga ikipe ya Rutsiro Rubavu, amakipe yose akinira hariya i Rubavu, aho byaje kurangira ikipe ya Etincelle inganyije n'ikipe ya Rutsiro igitego 1-1. Aggregate iba ibitego 3 by'ikipe ya Etincelle kuri 2 by'ikipe ya Rutsiro, aho ku mukino ubanza ikipe ya Etincelle yatsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 2-1. Aggregate ibitego 3 by'ikipe ya Etincelle kuri 2 by'ikipe ya Rutsiro. Aya makipe yazamutse akaba agiye kuba agenda ahura n'amakipe akurikira. Amakipe yazamutse ni ikipe ya Marine Football Club, ikipe ya Bugesera Football Club, La Jeunesse, ikipe ya Etincelle Football Club n'ikipe ya Gasogi United. Akaba agiye kuba ahura n'amakipe atarigeze akina iri jonjora barangije, ariyo Apri Football Club, ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Mukura Vest Sport, ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe ndetse n'ikipe ya Sunrise ndetse na AS Kigali na Police. Niyo makipe atarabashije kuba agenda akina iki cyiciro, aho ku munsi w'ejo kwa gatanu hagomba kuba hagenda babatombora yuko kimwe cya 8 kizaba kigenda
gikinwa. Tuvuye muri Peace Cup, tuvuye mu gikombe cy'amahoro, reka turebe utundi dukuru turimo turagenda turavugwa hano mu Rwanda. Dore mu ikipe ya Rayon Sports, dore hano mu ikipe ya Rayon Sports, ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo kuwa gatanu ufite cyambere kwezi kwa kane. Ikipe ya Rayon Sports ifite umukino w'inshuti ikipe ya Nyanza Football Club. Iyo uvuze ikipe ya Nyanza Football Club, abafana ba Rayon Sports bayumva vuba ko ikipe ya Rayon Sports niho yashingiwe. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu bafitanye umukino uzabera ari i Nyanza, aho ikipe ya Rayon Sports izaba ikina na Nyanza Football Club, aho ubwo abafana b'ikipe ya Rayon Sports mugomba kuba mujya kwirebera uwo mukino ndetse n'abasportif muri rusange. Tuvuye mu ikipe ya Rayon Sports, tuvuye mu ikipe ya Rayon Sports, tujye mu ikipe ya APR Football Club, tujye muri mukino wa ikipe ya APR Football Club, aho kuri no munsi wa kane w'imyitozo kuva kwa mbere ko ikipe ya APR Football Club yatangiraga imyitozo ku munsi wo kwa mbere, aho uyu munsi kugeza ku munsi wa kane uwitwa Jacques Tuyisenge ntabwo arabasha kuba agaragara mu myitozo, ntagaragaruka mu myitozo kubera ibibazo bagiye bafitanye n'umutoza wa APR Football Club Adil Mohamed, aho Jacques Tuyisenge no ku rutonde rw'abakinnyi bagomba kuba bagenda basohoka mu ikipe ya APR Football Club. No kuzategeza tukareba uko bizaba bigenda birangira. Dusoreze kwa gakuru nako kadasanzwe, aho umutoza w'ikipe ya Mukura Vs Sport Tony Hernandez, aho ari muri Espagne, akaba muri Espagne niho mu rugo, aho ari mu rugo muri Espagne, akaba yaragiye ababwira ukuntu umudefanseri w'ikipe ya APR Football Club witwa Mugisha Bonheur Casemiro yagiye amutera tackle, aho umukino w'ikipe ya APR Football Club yakinagamo n'ikipe ya Mukura Vs Sport bakanganya igitego 1-1. Ubwo Umugisha Bonheur ari muri duel yateraga tackle umutoza w'ikipe wa Mukura Vs Sport Tony Hernandez, aho Tony Hernandez akaba ari muri Espagne, akaba yaragiye ababwira uko uyu musore wa APR Football Club Mugisha Bonheur yagiye amutera tackle. Nibyo kuzategereza tukareba rwose. Kambashime muza kubashishikariza gukora subscribe kuri channel ya Munez TV, tukazahita mubona amakuru y'imikino agiye agezweho ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka mbashime mbifuze kugira umunsi mwiza n'akazi keza muri rusange. Gitoza gusubira mu masaha ari imbere. Imana ibarinde. What do you feel?